Yego twerekeze ku nkuru ikomeye, inkuru yateje urujijo cyane ku mbuga nkoranyambaga. Iyi nkuru yatangiye guteza urunturuntu hagati mu baturage nyuma y'uko hadutse icyorezo cya hantavirus mu minsi ishize, ndetse amakuru atandukanye akagenda avuga ku bijyanye nyine n'iki cyorezo. Abanyarwanda batangiye kugira ubwoba, baribaza bati hantavirus yaba yageze i Kigali? Niba itarahagera se mu gihe izaba ihageze, hantavirus ni iki? Hantavirus yandura ite? Aho igeze ni hehe, kugira ngo tumenye uburyo twakwirinda? Ibibazo byinshi nyine abanyarwanda bari kugenda bibaza kuri iki cyorezo cya hantavirus. Ni icyorezo cyadutse mu minsi ishize rwose, ndetse na Minisiteri y'Ubuzima aho yabifatiye umwanya kugira ngo ibishyireho umucyo. Nibyo rero ngo nje kugira ngo mbaganizeho, ndetse hari n'izindi nkuru nyinshi bararikiye kuba mwaza tukaziganira. Iyi indwara ya hantavirus rero, icyo icyorezo gikomeye cyane kugeza kuri aka kanya, kubera ko bakubwira yuko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko gikomeje gukurikiranira hafi indwara ya hantavirus ikomeje guteza impungenge ku mugabane w'i Burayi. Ni icyorezo cyatumye Minisiteri y'Ubuzima ifata umwanya iza gusubiza abaturage. Hantavirus bakubwira ko ari indwara iterwa na virusi zikunze kuba mu ngugunyi cyangwa inkegesi, iyo bita rodents mu rurimi rw'icyongereza, cyane cyane imbeba. Abantu bashobora kwandura virusi rero bayandura binyuze mu guhumeka umwuka wandujwe n'inkari, ibisigazwa cyangwa amacandwe y'indugunyi cyangwa inkegesi ziriya mbeba. Hantavirus yandurira nanone mu gukora ahantu handuye, umuntu yarangiza akikora ku munwa, ku zuru cyangwa se mu maso. Hantavirus nanone ishobora kwandura binyuze mu kurya cyangwa kunywa ibiribwa by'amazi byanduye. Ubwo rero ubwoko bwa hantavirus bavuga ko yagaragaye muri iki cyorezo cyitwa hantavirus ari ubwoko bwitwa Andes virus. Nibwo bwoko bwonyine bwa hantavirus buzwi bushobora kwandura hagati y'abantu, nubwo biba gake cyane bigasaba kuba abantu bicaranye umwanya muremure kandi begeranye. Ubwo nyine ni uburyo hantavirus yandura. Bakakubwira ko nyine hantavirus iterwa na virusi imwe yonyine yitwa Andes virus. Ibimenyetso bya hantavirus bishobora kugaragara hagati y'icyumweru kimwe n'ibyumweru 8 nyuma yo guhura n'iyi virusi, harimo kugira umuriro mwinshi no gutitira, kubabara umutwe, kubabara imikaya no mu ngingo, umunaniro nka data, kuribwa mu nda, kugira isesemi, guhitwa no kuruka. Mu bihe rero navuga bikomeye, ibyo bimenyetso nkubwiye byose uko ari 6 bishobora kugaragara hagati y'icyumweru cya mbere n'icyumweru cya 8 nyuma yo guhura n'iriya virusi. Mu bihe bikomeye rero umuntu ubwanwa biba bimaze kugukomerana, ushobora kwiyongeraho inkorora, guhumeka nabi, kubabara mu gatuza cyangwa izindi ndwara zikomeye z'ubuhumekero. Bakavuga ko kubera ibi bimenyetso rero bishobora gusa n'iby'ibicurane cyangwa n'ibya malariya cyangwa n'ibya COVID-19, akaba ari ingenzi kwihutira kujya kwa muganga igihe umuntu arwaye. Byumvikane, kugira ngo umenye neza ko urwaye hantavirus ntabwo bisaba yuko ubona biriya bimenyetso gusa. Usabwa kujya kwa muganga mu gihe urwaye kugira ngo umenye niba ari hantavirus cyangwa ari izindi ndwara
yaba COVID-19, malariya cyangwa grippe isanzwe. Bakakubwira ko rero iyi hantavirusi ari indwara ikomeye cyane iterwa na virusi ikwirakwizwa n'imbeba zo mu gasozi. Bakavuga ko ikunze kugaragara nk'ibicurane, gusa ikaba ishobora gutera ibibazo bikomeye mu myanya y'ubuhumekero cyangwa impyiko. Bakakubwira bati rero hantavirusi yandurira mu macandwe, mu nkari cyangwa imyanda y'imbeba binyuze mu guhumeka umukungugu wanduye. Nubwo yandurira mu mbeba, ubwoko bwa Andes virusi bwonyine nibwo bwagaragaye ko bushobora kwandura hagati y'abantu mu buryo budasanzwe. Bakavuga nanone ko ubwandu bwa hantavirusi buherutse kugaragara mu bwato bwa MV Handivirus bwari bivuye muri Argentine, aho bamwe mu bagenzi bapfuye abandi bakaremba nk'uko byemejwe n'inzego z'ubuzima zirimo na OMS. Ikibazo umuntu yakwibaza aka kanya, hantavirusi yaba yarageze mu Rwanda? Cyo ni ikibazo ngiye kugusubiza. Iyindi nkuru ivuga ko abantu ba mbere bari baraheze mu nyanja kubera hantavirusi, nyine bari barafungiwe mu nyanja, barangiwe kwambuka ngo bagere mu baturage, batangiye gutaha. Bakavuga ko abantu ba mbere bo mu gihugu cya Espagne bari bari mu bwato bwari bwaraheze mu nyanja y'ibirwa bya Canary bya Espagne, hakaba hafi ya Cape Verde kubera hantavirusi bageze i Madrid. Abantu 150 bari mu bwato bwa MV Honduras, bari mu rugendo rwerekeza muri Antarctica, ariko bamwe muri bo batangira gupfa, biza gutahurwa ko ari hantavirusi yabahitanaga. Ubwo bwato bwari bwaravuye muri Argentine Werurwe 2026, bwaheze muri ibi bice. Ibihugu bitandukanye byanga kubakira kubera ko byangaga ko bashobora kuzana icyo cyorezo cya hantavirusi, bakaba bayanduza n'abandi. Abanya-Espagne rero 14 bari muri ubwo bwato nibo bacyuwe bwa mbere bakuwe muri Tenerife, kimwe mu birwa bya Canary byerekeza i Madrid. Ubwo abo ngabo ngo bagiye kubanza kunyuzwa mu kato kugira ngo babanze babiteho neza. Ubwo rero aba bagenzi bari muri ubu bwato bari gukurwa mu nyanja hashingiwe ku bwenegihugu, bivuze ko buri gihugu kiri gutabara abantu bacyo. Minisiteri y'ubuzima muri Espagne Mónica García yavuze ko ibi bikorwa byagenze neza ndetse nta bimenyetso bya hantavirusi byagaragaje. Ubwato bwa MV Honduras bwageze ku cyambu cya Granadaria mu rukerera rwo ku ya 10 Gicurasi, nyuma y'ukwezi umuntu umwe agaragaweho iyi ndwara ya hantavirusi. Abandi bagenzi bo mu Holandi, mu Bugereki, mu Budage n'ahandi bagombaga gukurikiraho, nyine agakurikiraho abo mu Bwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biteganyijwe ko abo muri Australia bazacyurwa tariki ya 11. OMS rero ivuga ko abantu bose basabwa kumara amasaha 42 mu kato. Ubwongereza bwo buteganya ko aba baturage babo bari muri ubwo bwato bagomba kumara amasaha 72, undi hafatwa ibyemezo bimaze kurebwa nyine uko bimeze. Umuntu wa mbere muri aba bagenzi bari biyemeje gutembera isi, bakaba umugabo w'umuholandi yapfuye tariki ya 11 Mata, ubwo ubu bwato bwari buri kwerekeza mu birwa bya Tristan da Cunha. Murambo we wagumye muri ubwo bwato kugeza tariki ya 24, ubwo yavanwagamo bageze ku kirwa cya Saint Helena mu majyepfo y'inyanja ya Atlantika. Umugore we rero yasohotse mu bwato kugira ngo amuherekeze. Uyu mugore nawe yaje kurwara maze apfa nyuma y'iminsi 3 gusa. Nyuma Ubuholandi bwatangaje ko uyu mugore yanduye virusi ya hantavirusi ikomoka ku mbeba tariki ya 2 Gicurasi. Umugenzi wa gatatu ukomoka mu Budage nawe yapfiriye muri ubu bwato. Undi mugenzi nawe ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza nawe yarwaye bikomeye, avanwa mu bwato gitaraganya ajyanwa kuvurirwa muri Afurika y'Epfo, aho basanze yaranduye hantavirusi. Ubwo kuva icyo gihe OMS n'ibindi bihugu byari bifite abantu batangiye gukurikirana
bisangwa ko ubwoko bwa virusi bagaragaye muri icyo gihe yari Andes virus, ariyo nyine hantavirus. Nibwo bwoko bwonyine bwa hantavirus buzwi bushobora kwandura hagati y'abantu, nk'uko nakubwiye kuva kare, nubwo biba gake cyane kandi bigasaba ko abantu nyine begerana cyane. Ubwo icyo umuntu yakubwira nuko izina hantavirus zirikomoka ku ruzi rwa Hantani River ruri muri Korea y'Epfo, kuko ariho yagaragaye bwa mbere, ivumbuwe na Dr. Ho Wangri mu mwaka w'1978. Ubwo rero abanyarwanda mwese murasabwa kwitwararika kugira ngo iki cyorezo kitazabagiraho ingaruka aho muri hagiye hatandukanye. Nitwa Pasi Govinda, kanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi ukomeze uryoherwe n'ibiganiro byose bitandukanye tugenda tukugezaho bya buri